Mosi wakhuluma noNkulunkulu wathi ngikuzwile Nkosi ukuthi angikhiphe u-Israyeli okubuhlungu Nkosi awuzange ungitshele ukuthi le ndlela izoba nzima yebo ngiyalazi Nkosi igama lakho unginguye onginguye ngibonga ukuthi ungathemba ukuthi ngakhipha u-Israyeli kodwa ngeke ngivume sisuke la awuma wena ungahambi nathi uma Nkosi ungahambi nathi uma wena sonke ungahambi nathi angeke sisuke lapha sidinga amandla akho uma wena sonke nathi Kunezinhlaka emaceleni kwethu kunolwandle olubomvu phambili lempi kaFaro ihlasele singahamba kanjani na ngeke sisuke lapha ngeke sisuke
umongameli nomama ngibulisa-ke utata umsizi nomama ngibulisa-ke otata abaka-central nomama ngibulisa otata befundisi-ke nomama otata abavangeli nomama otata abashumayeli nomama ulutsha lonke egameni lenkosi Yesu amen ngibulisa-ke notata bam abalapha ngaphambili ngesigama lenkosi amen abasiphathela indaba zasezulwini balibonke igama lenkosi haleluya siza uthandaza abangcwele ibe ngilona lowo aziyele ngesigama lenkosi cela sikhule unamba 64 emacilongweni evangeli amen jabulani sesingabantwana Amen. Mandithi bathandela otata bonke. Bonke.
bathandekayo hayi ngokudelela lo ixesha elinalento siyenzayo nomama bonke. Haleluya. Ngelizwi igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ngicela ke nithandazise nivuke umqala lo wami izwi lami liphuma nzima. Amen. Nithandazise ke abathandekayo uthi xa livuke ngegama lenkosi. Inkonzo yoyikeka kakhulu ngoba inkonzo apho khona kwasezalwa ibandla ngokupheleleyo. Uzalwa ntoni? Ngokunjani? Ngokupheleleyo. Ukuthula bazalwane. ICalvary lekuthi yintaba yesikhumbuzo isekhona namhlanje. Awuthandi uba unemali yaneleyo ngayo uyoyibona. Abanye abantu abayiqondi uba into yayisenzeka apha enhlabathini lento. Bacinga uba yayisenzeka ezulwini isekhona. Ukuthula bazalwane. Lo esizothetha ngaye igama lakhe nguYesu Kristu. Ekwathiwa uyawuzala umali unyaka amthiye ngegama loba nguYesu Kristu ngoba uyawubasindisa abantu bakhe. Njengoba sinapha nje singabantu bakhe ezulwini zabo. Malibongwe igama lenkosi. Egama lithi Kristu lesihebhere lona lithetha umthanjiswa kaThixo. Bonke abayawumlandela bazawubizwa ngeligama loba bangabathanjiswa. Nomuntu othanjiswe nguThixo uzaliswa ngumoya kaThixo. Malibongwe igama lenkosi. Xa sawungenile lo moya wamenza uYesu wathe inkosi kodwa wazifundisa ukululama. Malibongwe igama lenkosi. Ayilulameli intando kaThixo noba sekukubi kuye. Le nkambiso yiyo eyamenza uba makakwazi ukuthwala umnqamlezo ayofika eGolgotha phezulu enkotsheni. Haleluya. Engahambi mahala kodwa hamba ethwa imivumo evakalayo. Uthula bazalwane. Kodwa inyuka intaba ngenxa yenkambiso. Amen. Umuntu engayifumana ngelishwa noma ngasenkonzweni intambiso. Haleluya. Emthambisayo umnqamlezo izinto zakhe ezibalulekileyo. Babintambiso ibashiyisa imizi yabo beyithanda. Kodwa intambiso malibongwe igama lenkosi ingabi zindaba zalutho. Yenyuka imfana kaThixo ingaziva inhlungu zowubethwa yayingakhali nokhala ngoba intambiso isithathela kuyo inhlungu. Amen. Hallelujah. Siyabonga uThixo. Hallelujah. Hallelujah. uThixo kaYesu wethu owehla waqala ubukhosi. Wafuna bana xa sefika lapha angeliswe lo ntambiso abizwe ngegama loba ngumKristu. Hallelujah. Asefika emnqamlezweni kukhona amazwi awathethayo. Ewathetha lo mazwi izikhonkwane zingenile enyameni, zingenile ezandleni, zingenile ezinyaweni. Ebomvu ligazi. IBhayibhile lithi wawungena umazi bangu
Chapter 23, verse 34. Verse 34. What thing I wish? Bawatole, kubabayasi no bayetsai. What thing I Amazwi? Amazwi. What thing I want? We want to touch the sea with. Sing easy one. Oh,